دك عبيتي زبنا معرخن دي مرحسينو بهايمانوت بتخاطبلو بمنجستات بوليتيكينياتات تناويتو أددا دحرتن دخلنتن كوينكم دلو رأيو ودم هايمانوت مرحو أي مرحو ودم بوليتيكات مرحو أي مرحو بقى إذا حزبي أي بهايمانوت أي ببوليتيكا أي بمعبالة أي بقالة أما إيد عمتات نحنا سلطناتنا سب هايمانوتنا بوليتيكا قدم يونيرو قالوا ملا نقولوا حزبنا ري خلق بإرتران بتقرعين دلو بكل وقن ولا زي إثيوبيا زي منفسه ونجار قالوا ملا كله أو الجباري نلقى حجي أبرارم دبها سيطان كم نهجم بيرم من مرعكا عدو موجب قود كم زعينة قود درينا سمعنا من فلتين مزحف قدوس قديف كاس أبرارم بريرنا مرعى قال خاطر عدد ما هم قديتها ده عدم زل قديتها وعده بمرعى محبر حوسنا إزبه السوتا زي ما تسيها تيفتر ويتزتعدم راب شاي فتر قديتها دي ريحان تفتح هو حيب زي أنير بخبر ما صوتي يظهر بس حلف نير هو حلف يعني ماني قرر اللي ماني قرر اللي مالتي احنا عندنا كله عندي رازاته كم يتواقع وديهم بأكل الرئيس كم واقع عن صورين عين صوري كم ستي خير ما لدي ما يودع دي هو يودع أو زي مرع خدم كله خنبين أخلا ما يفلل عديمو داس بنكري زبل أجاتي مفلتهم هو أورورو بس كمي قديات تزعدم أبي قديات تزعدم يدمو يو قدايت غيره أرق هي إنه هاي أدم هاي دزارو راسي فتين السو ከኢንተርኔት አገልግሎት ጋር እንግዳ በሆነችው ኤርትራ የቲክቶክ ቪዲዮዎች እየተሸጡ መሆኑ ተሰማም። ለአንድ የቲክቶክ ቪዲዮም 47 ናቅፋ ተመን ወጥቶለታል ተብሏል። እንደ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ያሉ የገዢው አባላት በስተቀር በዛች ሀገር የኢንተርኔት አቅርቦት የለም። ዳታ ፖርታል የተሰኘው ድረገጽ ላይ የተነበበው መረጃ እንደሚያመላክተው በኤርትራ ውስጥ ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ሰዎች 50 ሺህ ገደማ ብቻ ናቸው። 4 ሚሊዮን ከሚደርሰው የኤርትራ ሕዝብ ውስጥ የፌስቡክ አካውንት ያላቸው ዜጎች ደግሞ 19 ሺህ ናቸው። አገዛዙ ጥብቅ ቁጥጥር በሚያደርግባቸው ጥቂት የኢንተርኔት ካፌዎች በኩል እጅግ ዘገምተኛ የሆነ የኢንተርኔት አቅርቦት ያለ ሲሆን እነዚህ የኢንተርኔት ካፌዎችን በዩቲዩብ እና በቲክቶክ የሚለቀቁ መረጃዎችና የመዝናኛ ስርጭቶችን በችርቻሮ እየሸጡ ነው ተብሏል። የሀበሻ ቲክቶክ 47 ናቅፋ፣ አስቂ ቲክቶክ 26 ናቅፋ፣ የኳስ ቲክቶክ 10 ናቅፋ፣ ዋው ቲክቶክ 30 ናቅፋ ዋጋ ተተምኖላቸዋል። በዩቲዩብ እና በሌሎች የኢንተርኔት አቅርቦት ላይ የሚገኙ ፊልሞች ደግሞ ከ20 እስከ 40 ናቅፋ እየተሸጡ መሆኑን ሰምተናል። ስደተኛ ኤርትራውያን በኢትዮጵያና በሌሎችም ሀገራት ውስጥ ሆነው የሚሰሯቸው በኢንተርኔት ላይ የሚያጋሯቸው ፊልሞችም ከድረገጽ ላይ ወርደው ይሸጣሉ። በዚህም በአዲስ አበባ ሆነው ኤርትራውያን ከሰሯቸው ፊልሞች መካከል መስገደል የተባለው ፊልም በ23 ናቅፋ ይሸጣል። በኤርትራ ምድር የኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ የሚንጸባረቁበት የኪነ ጥበብ ስራ የማይሰራጭ ሲሆን እስከ 2010 ዓ.ም በነበረው ጊዜም በአማርኛ የሚናገር ሰውና አማርኛ ዘፈን የሚያዳምጥ ኤርትራዊ በሻቢያ ሲቀጣ ነበር። ይህንን አሰራር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተወ እንደመጣ የሚታወቅ ሲሆን በትግራይ ክልል ውስጥ ኢትዮጵያውያን ሰርተው በኢንተርኔት ያሰራጯቸው ፊልሞችንም በኤርትራ ኢንተርኔት ካፌዎች ውስጥ ሲሸጡ ይገኛሉ። በዚህም ጊዜ ለኩሉ የተሰኘው ተከታታይ ፊልም በአንድ ኤፒሶድ نبرهام تولي بيني حدناتو